Pea kua alofa atu lewa ka inga ia uvea mo futuna uluaki. Ki te hao mamata e kua mamori atu ia te uwhakapapa o te whiriani maeni. Pe whewhea ia te nofo pe whaahinga whakahaere o te usosiete pe konatu e langa ngāwe pe whauwhare I uvenei pe amfutuna. Ko te kuputaki aia kāinga o te talanoa o te waha anei. Whainga mari e taulega he tō whakatahi I te awhiawhinei pe mo te whaahiani o tuimata utu a te lea waitotai e prestafuki I te komisio ani o te ngelu whepe ki te utokoni whakasosiale ka whewhenga lai a te ngawe kere pea to vis prestafuki ka inga e te whahiani o tuimata utu I te komisio ani o te umatani ngawe. Tō wanga e whenua mua I te lakanga ani pea mo te whahiani o sona tu where pea mo te tamai ani ko Samuele Tokotu. Whakapapa atu ka inga malo takuto ka taki. I te hoko atu te aluanga pēm tatou palalau te waha ani e a whakawhia tu koutou. Ke tō hoko atu ai pē te aluanga pēm tatou palalau ki tatou anga I whenua. Tō whakatahi ki te api o te tamai ani ko Samuele Tokotu I te kolo ani ko utufua. Samuele Tokotu rua ki pē au whakamalo atu. Malo te aluanga tau ka taki. Malo pēm tau tari lei e te whakawhia ku whai mai ki a koe I te aho nei. Fōki marasana si mauripe mo te takolo ngāwe. Pea mo te lelepe e te ahonei mo te maupeo te ahoani. Hoko atu te kumilongo te ahonei Samuele ani kua awhi mai e te whangona I tō lota whale. Ko te whia maupe mai a koe I tō uhinga urumatua I te api ani ko utufua. Pa ko tai e tau ia mau. Mo hau whaahinga whakamahina mai ki a mātou ia te anga I whenua ani a tātou whakauvea. E sawana, whakalelepe si uloto. Mo kau whakapapatu pe mo ki seo tāu whakapapa ngai taunu ke te tau ki ei. I te konga ko ke vai mai te uhu. Ki te kau hahai ai taunu ke tau ke tō whakapapa. Whao ngai pēia. Tā muri pēla I te ukonga ko ke whakahaha mai. Pēa ko te whelawe e a tāua. I te konga whakahanga tonu ai au tari etu ki tau whehui mai. O hinga mo te whahi ai ni. Ko te angai whenua ia. Elele pēia. Ko tātou tangata pē hoki tau kovi. Pe tau kovi lewa tātou. Ka ko te angai whenua ia, e tū mau pēia lele. E whiara pē ki ke mahina mai Samu ia te anga I whenua, hange la pē anga ki te uanga whakawhenua tātou, te kawa, te kātoanga, e ka inga tū mau pē te temi ani, ia te anga I whenua pē mo te lotu. Io. Ko te konga ni soana, ka pau more whaonga taku tari atu, ko si ata mai pē ko kovielu. Ko te lotu ia, pē mo te anga I whenua, more he te mia nātau ke heke hei. Whakatai pē nau. Pea ko te ukonga I ani te katoanga. Ko te tatoe hoki me ani te taimaki. Ani ko atou nofo ki ei. Ka te anga mahani mai ia. Elele pēia. Hange ko te aho hifo. Whai tū mau pēia. Whai mua hake. Mua nei. E whai pēia te mahani. Ka ko te me pēia ani ko hange me ai. Ko te taimaki ani ko tau mai kia tātou. Ko te ia he uanga whai whakawhenua tātou Samuele whaira ke tā ofi mai te me te ukui, e ke siu ku ie hona whaahinga whetongi I tōna whaahinga whai te temi ani. Saona ko si konga I eia, ka pau neona ia whetongi e puri atu ia moau, mrau mahino lewa ki te konga ia. Nā au sio whoke au sio temi ae, ko tō kātau ngā ia, tō whenu parau kia furifuri. E tō ki te tau hinga ko te tāna kinga, e oro pē mō tātou tau he mauri. Nei ia, marika he mea whei eia. Ko te kawari ki pēia whai tōna taura, papa o si te misaia, pēr mai a kakai, kāre whatau tō te katoanga. Pēr ko te uki pōkala lahi furia ko te awea mai te hai, kai pe te atea tātou. Ko te mea e au sia ko whetongi. Ei. Ko te ahi nā o whaahinga whakamahino mai Samuele ia te konga anie tō lau pē, te whatongia te tangata, hange nā whatongia te kolo, pe whatongia te palokia, te mauri whawhenua tātou. Io. Sio ko soana ki te whatongia. E au tara atu pe au, tai mea ai au mau. E ko te whatongia ia, e tau lele peto nā whai. Ko te tangata na ngahi kovi. Ko te tuku mai ai nā tau ariki,
Pe hanga pe te tangata ia ngā COVID te whatongia. Ka ki te whatongia ia, e tau lele pe mo ka e whai lele i. Ko tōna ai uhinga sawana takutari atu, ko tō mea lele ia e whai mai te uariki, ko mga tau pe ia e COVID, a whakalongo. Pe ko te uariki ia, e mutana tau ngā ue COVID, e whai. Ko te nuna fu pe ia whakalongolongo, hoki puna maure pe ia, ko lele taki mai rewa te tahi e konga ke hako konga, ka ni mari teu ia. Hange la ko he ua ahi, pe ko he uwhana whakakolo, o aho whakakolo, e tonu ke kau ki ai te... Sio koe nei ko tāku ulahia ke sawana, pe mo tāku mauria ke, whoki whaku hau i te mahina, te tōniu, e wheia. Hange ko te tōto ua kau ke. Nene ia, marike he mea wheia ia. Marike i hanga te kau ariki alangia ki mai mātou. Ko hanga te kau haha ia, ona whono wheia ko oi pe hai, tō whakawhiwhi maare tātou, he mare mea e whai. Ko te mea e, ko mo tōna whai ni mātou, te mea ni, au i tō heo whatongia. Ko ni mare mea i whai, au na whono nā pēo. Au ngā pēo, ki tau kumauri. E ke whakatongi a Samuele hange ko tau tuku mai, kai mahina whuki ni e te temi ne kakua i o whokawenga e te mori whawheno tātou, te kolo ani e utufua, ne whewhe ai e te aluanga pā mo te whaahinga whewhai taki koe o tau ngā ue i te temi aia. Sio koe, ko tāku nofo lewa o pure koro. Iau. E whai lewa te mea te koro, pēo i o lewa ki hei. Pēhe, tau le leo si e te hai, kore atu pēo hina konga, e tau le li pēi. Pēo ko tāku konga e ki tau ariki, e o aru pēo hange ka whai ngata ia, o kore e tari pēi. Pēo hau o kore ki te hai, tau mea furi, e na tau tari le le pēi nā tau. Pēo ko te unga ue ia, hange la pēi ko te unga ue, tā whito ke tāku kore, e whai pēi, more me, hoki kua kovi pēi ki tā, pēo ko kovi tā hai. Pēo ka kovi tā hai, pēo kovi te pure koro. Ko i ai a sawana i nā kutari etu ki te whahi ani, hange pēko tuku mea furifuri. Nofo pēko i mō kovi, nofo au mō kovi. E whei e pēia, pē whaki whapēko lelei. Te te alunga pēma tau whaahinga si o, te temi ani kua ke matu ai lewa, ki te alunga pēma te hoko atu o te tauhi o te uanga whakawhenua tātou, po tātou ngai whenua ki te kahau Samuele. Iu, ko te konga i a sawana, ka pau e hange ko taku palalotu ana nei kore atu, ka e mure he whaunga taku tari atu. Ko si o nā ngape ho te atamai te tangata he koko vielo. Pea ko tāku angai whenua e au tāwhi, ko te uanga mahani pēi, more hanga fōhuia. Ko te mea pēi ai au sio ki ai, ai pene au palalotu ki ana nei. E whi maka furi ake pēi te leleia mo te kovi, pea whoki whapēia, ko ngā kovi mātou. Ai me whakalongo, pea mo te kawariki, mo le la ngā o leleia, ngā ue kovia. Ko te nuna whanua nātou, pe tau te nuna whanua e mātou, e whewhesio mo tau Māori. Ko i ai a sawana, e au tara no atu ki te ngai whenua ia, ko te Māori. E hau tuania ki te hoko atu? E tako ki tuania. Ko te uwhanau. Kau paula ko te anga ani, ko te lalahi anga tau whanau mora ki whia whakalongo mai. Ko te etu ki tahe mea e marorotu, mora hao tonu. Ko te aru mātou i te rata whaitari ha. Ko te mea e au tuania ki ai. Ko te lai whaahinga pule aki ke si hotu e tonu ke whakahoko te temi ani mo tāwhita whuki te potu ai atu whanau. Ko te konga ai au ilo i te tau whanau, ke tau pule aki. Ko ka tōna whahinga pule aki au sio ki ei, tai. Pea kau pau e lua, no ia. E ie tōna tuku whakaaho. Ka toko rua te supape ka no kovi. Ko i ai. Samuele ina o lea tuku pē mo whakaoske te aluanga pē mo te palpalalawa tāua i te aho ani o hinga e pē mo te hoko atu te tauhi te anga i whenua tātou. E au kore atu pē ki si i kāi ngā uwe nei, hūwhake ke tau tai. Au tōna rua whea, he ko ia ni tau whea ai. Ko te nowhalai ani sawana, mara ke ilo ia pē mo tau arifea. Ko mo tau nana whupē te noa tātou furi. Ko ia ai sawana hi nā ku whakaamu pē, ke tau whaikore, o hūwhake te mara ia ani ko tau na whai. Ia. Ko tōre nā pēsia ko kore pē ki te hahai, ki awha mai pē ki te Māori. Whakamalo lahi atu ia Samuele. Ko ina la kāinga matamai te whiawhi te aluanga pēr mo te kātoa te kumilongo ne whakahoko mai ki te tamai ani ko Samuele toko tuu i te kolo ani o utufua pēr mo tō tau i nei atu ai.
Pe e ke takoto, pe e ke nofo, pe e ke ngāue I te lopitari, pe e ke ngāue I te wharekoroa, I he potu whenua pe o te malamani, ko ni ia te uofa o talanoa e ta whea atu I te waha. Tui mata utu, e kua whakapapatu I te awhiawhi nei. Malo tau kātaki, malo ia te whakavenga, pea malo whuki pea mo te whakawhearangia, ia te kore a talanoa I te awhiawhi nei. I whuki. Maro mariniwe. Te mamararo pe pe mo te whakataki matula ke pe o te umhawe o te apiani. Mariniwe e amua tato parparau e ki kore atu pe mo kei tuku mai heki te minou. E whai pe mo he whakapapa I tōku poto. Ki ama maru kekehe o te whenua tato. Ko ia mumuri atu ke whakapapa I tau o fio le pepo takamasiwa. E te luanga o te tata ia pe I te hanei. Whaptai atu ki te mo whakamaro, ki te potu o tui angaifo, mo kere tauna, mai futuna, I te aranga o te kata ki pēr mo te tauhia pēr mo maru I o te okoro upuranga hau. Atu whi whakapapatu ki te hawari ki gato. I wea nei pēr mo futuna, maro, I te whakawenga pēr mo te kataki. Whaptai atu ki tō potu presta pēr mo te whanau katoa. Te aronga takatou kataki pēr mo te kinkina ia pēr I te hafuri, te ngāue o te o Ngau kekehe o te terituare. O wheki tari ki kowa nā pēr mo nā tō furi whakalongi kei. Kai au whakapapa kehe mo whakamalo kehe kia koto e ngā aue I te hafuri, I te poto o te priwe, e tō ngā aue. Whakapapa atu pēr mo whakamalotu, te alonga takatou kataki, pēr mo te kāinga furi whuke hanga mai ta whiwhine. E kua au whakamalo atu ki tō whaahi o ko e tui mata utu, tōku pēka inga kia vai atu I te uhinga o tui mata utu si pe. Ko tōna tau ni mga whurumawhitu ani, pai oho ana I atu I mata utu a te rea vai tō tai, pēr mo te oto mila torikori, pai nā mauri pe I mata utu. Ko te huifoe o te waha nei tui mata utu, ko te whaahi ani o te langa ngā we, tana tō whaahinga nofo, pēr mo te whakaru aro tana tō langa ngā we pe whewhei. Ma o te whainga mari ko te uhifoki, e ke presta, I te wharewhona whakaterituare, I te komisio ani o te ngāwekere, whaahi o te ngelu, pēr mo te whaahi ani o tō utoko ni sosiale, ka I te awhiawhine whakaafi mai koe taranoa I tō uhinga visi presta I te potu ani o te komisio o te umatani ngāwe. Tui mata utu wa umai la ki te lakanga ani e tā whelongo iai. Ko te ai a te ngāwe mauhinga, ne kua ke tuulaki e koe, pēr mo tō utehina mo tō ngā ane I te wharewhono o uhinga pēr mo te konga tā whito ani o te langa ngāwe I uvea mawhutuna. Maro mariniwe. I te aluanga o te uroki wheoniko ki tuku mai I te hanei. E au manaki e mole wharanai kau tuku furetu mo waiwai furetu I te o ngāwe ne whakahoko. I te aluanga o te takia kite I te komisioni o te ke mo I a tauani ko hili atu. O te oiho tauani ko ma pitokone aki mo te tehina mai futuna tu I a sogo I ani ko na tukuang ke te presta o te komisioni I te ke mo e infrastructure. Kai au manaki ko te u ngāwe lahi ngāue I mai taru tamato nofo mai ki te whono, ko te sio I tāwhito I a te kehekehe o te mauri o ubani pēr mo futuna, tāwhito ki futuna. E iei te to e aonga lahi o te tokoni e tono ke whakahogo ki te mutua I a futuna, tāwhito I a te uwala, ko ni mo te wofu e ratonga te teo ni e tona whakahoko, ko te toenga o lahi mo apito e, ni au uru mai ki te whono ko si tupe te whono, I a te whono I tana ngāue ki te wofu. Ko ni, kua amana ki tona te ka whakahokora te ngāue. Pea mo hi atu, ka tāwhito la mo te vai, whakavai ai o putuna, ko te mahinu kai koto, ko te problem lahi a ia, e tau mo te kāinga o tātou mai putuna, ia te vai. Ke na tau inu, ke he vai e maa. Ko ia mana ki ko te o konga ngāue lahi fure, ko ini, pea mo te ngāue lahi ani e mo mo tō tūtahi ki ei. Mo tō ngāue e pe I te whaifono, se whakaam fure ei a tangata whono. Mai ana tō e nofo I te majorite o whaika ana tō I te whengai, e mo tō tūtahi, ke te whakasisio la he whahinga whaifola o a tātou ke rere iangi. Hange, ko te wakalela ni la hei o tātou ko te ata 42, ko e ko tū ke ia te whakaukau, whakapolitika mātou, e ngā ue I mātou I te konga ia ke lava. Ko te uhi ka pau e lava ia te puleke ia o te wakalele. Ko te male wakalele e maua ke teo I ke tuha, pēr ma te wakalele ia. Ko le diole vai ko te male wakalele e tātou, ko te aeroport international. Hiki mai ki ua nei, e lahi te o ngā ue o ua nei, ko te sio ia te uwala, e lango pe ia te uwhainga taa ka e, pēr mo te tuai
o te ukonga ko ni pe te unga we auwea I te poto o nei e ko ni pe whakakau e ngau e mato. E te unga au e ko nā whakahoko ne ko whakahoko I mua sangatsone ko te whainga teuteu e ia o te mua malai ai ko te malai o wea katoa I te malai o sangatsone ko nā ke ua kamata e tona o whakakatoa e whera ke whakao se tau ko whera ke kamatai I te whakahoko o te ngau rahi aia ko te teuteu I o te motu o tātou ka tawhito e te o ngau e o te Commission Aini o te Tourism e tonu ke teuteu I te mata whenua, te uru whenua tātou, ke taureka reka hei ko te uhi ko te konga ia mahina pē, ka au mai ni hae mo mata mai, e tonu ke teuteu I te whenua. E kua u whakamaloa tu I mata utu, chers téléspectateurs de Wallis et Futuna, la première, bonsoir. La quotidienne ou votre quotidienne reçoit sur son plateau le chef de village Tui Matautu qui est également vice-président de la commission de l'équipement, bien sûr, au sein de l'Assemblée territoriale. Tui Matautu, bonsoir et merci d'avoir aménagé votre emploi du temps en tant que vice-président pour être avec nous ce soir. Merci. Alors, je vais vous poser une seule et unique question, Tui Matautu, si vous le permettez. Depuis 30 ans, voire 40 ans, on a l'impression que la collectivité que nous sommes de Wallis et Futuna ne décolle pas du tout sur le plan économique. Pourquoi, à votre avis, Tui Matautu? Merci Dibé pour cette question qui est assez délicate. Mais avant que je sois à l'Assemblée, ça fait quand même 4 ans que je suis maintenant élu à l'Assemblée territoriale. Et je faisais partie des entrepreneurs qui étaient là, qui étaient à la critique de l'Assemblée territoriale, voire même avoir des mécontentements et mener des actions aussi à l'époque avec la fédération, le patronat, avec tout le monde professionnel. Parce qu'on constatait quand même qu'on n'avançait pas assez suffisamment suivant le rythme qu'on souhaitait. Maintenant que je suis à l'Assemblée, à la source même, oui. Je dirais que, je ne sais pas, je ne veux pas revenir en arrière avant que je rentre à l'Assemblée territoriale, mais je le dis franchement, qu'actuellement, depuis 4 ans, l'Assemblée travaille. Malgré les difficultés, malgré les tensions ou les désaccords, quelques désaccords entre nous et l'administration, oui. Mais l'Assemblée travaille. Depuis 4 ans, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place, qui ont été votées par l'Assemblée territoriale. Il y a eu, par exemple, pour le secteur primaire, le plan pluriannuel du secteur primaire qui permet justement de réajuster, de rééquilibrer les différentes politiques concernant le secteur primaire. Il y a eu quand même des aides provenant de métropole concernant l'aide à ce secteur-là. Dans le domaine du BTP, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y a le contrat de convergence qui est là pour lancer un peu l'économie, surtout Futuna, qui est quand même assez en retard par rapport à Wallis et Futuna. Donc je pense qu'à l'Assemblée, je dois dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On travaille. On travaille malgré la vue de l'extérieur. Il y a une certaine lenteur, mais il faut être au four pour s'apercevoir que le travail est assez rude et lourd, mais on est là. On doit assumer nos responsabilités puisqu'on est là à l'Assemblée pour travailler pour le bien du territoire. Et j'avoue que ce mot, cette question que vous posez, c'est une bonne question, mais là, je me libère un peu pour dire aux téléspectateurs qu'actuellement l'Assemblée travaille. Quel que soit le bord politique, mais actuellement, je dois dire et je dois avouer que la majorité, elle travaille. Alors, pour fermer le volet français, Tui Matautu, pour développer le fénois, il faut séduire et faire venir des investisseurs privés de l'extérieur. Vous ne pensez pas? On ne ferme pas la porte vers les investisseurs. On a besoin des investisseurs. Mais je pense qu'il y a des règles. Il y a des règles. Donc, à mon avis, il faut d'abord qu'on soit prêt sur le territoire. Et à partir de ce moment-là, on pourra s'ouvrir vers l'extérieur. Mais il est nécessaire de travailler, d'avoir l'aide d'investisseurs, surtout dans des domaines
où nos compétences n'est pas acquises, mais il est important de se prémunir d'abord, de se préparer pour préparer et limiter les différentes actions de l'extérieur. On ne peut pas se permettre d'ouvrir nos portes vers l'extérieur sans concertation, d'abord au niveau de la chefferie, le coutumier, et aussi de l'Assemblée territoriale. Voilà, et je tiendrai à ce que cette règle soit maintenue. Merci, Tuimata Utu, pour toutes ces précisions. Koe ka koutou kai ngane hu koutou mai e tala noa i te lakanga ni e fwili le speia e au tua whakamanato atu koutou i mata utu e visi pelesta i te komisio a ni fuki o te umatani ngawe i te whalefona whakaterituare. Luratonga i e te u aho ni kuahiri tu i mata utu le whakalakahini i a he u tuanga ane e taki ngawe e hange na tu meo meo. Mai tona aluanga ai ko te whaahi ani na tōtu ulaki i te whaufale i te whaahinga ngawe i te langa au te tō whenua e hangai na tō si akina mai te pōtu taki ani o koutou ko i ai ko te whakalawalawe e wharaka whaitu te awhiawhinei pe e mooni pe e whai koutou hutako ni kānato pe e kailoa tui mata autu. Malo i aniwe. I te alunga o te whahua ni e mauhinga o pito he ko te uhe kua nofo ki te whanong kane au nofo ngawe i a tau e lahi. I te konga ani e nofo ai te hina ia te langa whenua ta whito i te BTP. Ko te ui ae mo le whai he utokoni e wherape kau ei pau koe a oho. Ko te uhi o manaki i te ko te temi ani e au sionga pe ko ni i te atu ngau e lalahi o te teritoare a manaki nei ke tuku mai ki te ki hini. E au whiwhia o pitohe ko te uhi e ka pau e lava tu konga ia. Te whanau mo tō te hena ani na tō tūraki e te unga wai, e whiawhia o pito, e mao nei, he ngā ue, o whearai pē, ke tō e whakahu mai e tahi a hai, o pito, ke o mai ke ngā ue. Ko ila ai au, o henga wai mo te o whakatutu ngā ue, e tu ko ngai e tonu ke idoi, e tonu ke mahino ke i te kāinga furi, ko te whanau ani tātou e ngā ue i te BTP, e whaka mahalo ke he sipeo ka nātou, ko te atonu tupuanga, i te alonga tana tō kātaki, ko te heko te whenua ani tahi wharani, mo le whai he tokoni a te wharepaanga. Iyo. Ki anātou. Tā tona tupuanga tui mata utu. Ko te whahupe i atonu whai, ke ki tāru tonu sipea kita, o paralau pēr mo te wharepaanga, waka whai atu ai, e uinga ta apē te wharepaanga ai a, mare na fia kau ia ki te tāwhi pēr mo te pui o te langalanga o te whenua ni, he ko te mea ko te langa whenua, e tumu ki e he wharepanga. Mo re whea ke langa he whenua, ka mure he tokoni o te wharepanga. Ka te wharepanga ni tahi te maram nei ani, mo re whahana ngā ue. E u kore anga pē ki te u whanau ai ni e na tō tūra ki te ngā ue, ai ni e kina i te hafuri, he ko te uhi, ko nu mea ra whae o mtahi, ka ake mau hea hau marche, hau ngā ue, e iei te konga e te wharepanga, e whaere ke tokoni atu, angara ki te ko he avance o te maanga paanga e ko tuku atu ke a koe, e whakatu e tuha pēr mo te ngā ue, ke whainga fua tau komonde e koe pē tau mea ngā ue, whainga fua tau hau tu ngā ue a koe, ko te konga ni kua whatonga i pē, nau i lau ko heke mai tu tau ani, ta ko mo vai mai te potu i ngā ue ia, ko ni ke whakako pē, ko ia au whakawhitai au mo whakamaro ke he sau ki te u whanau ani na tō tūra ki te ngā ue he, e longa i e tu mea ko ni pē ngā ue. Ko ni pē whera pē ke mau hana tō mauri, ka tawhitu fuki e te u whamiri, ma te u whanau e o mai e mau tōna tō mauri i te matani ngā waia. Ko e rai au pare lau ai ke te uhinga ma te konga ai e whera ai ke mai moa ai e te ngā ue ai, ko te uruki pē i ko te wharepanga, ko tā nā mori whakawhainga fua ai e te u konga ai. Tui mata utu, o mai la ki te awhiawhia ni e tā para lau ai, ko te mea pē ai e whera ke lau. E nā tō e whakalaka i heni, pēr mo koutou ai taki. He ki ai, he tonu mo he pule aki whakamaro to loto, kua koutou to'o pē koutou whai, mo whai fuki e te konga ia. Nā mea halange tō tuku ngā kovi pē, e te taki atu wharepanga, ka lango tātou pē. Ko te konga ia, nime, ko te teritoare fuki e aksionea i te wharepanga. Ko si abatu pē, te o whakatutu o mātou i te wharefono ki te wharepanga, ka hanga i te wharepanga e hanga i taninga turi. Ka e pe tu fai to'o ia tu konga whia mare nime. Ko tano fai to'o, ko tōre pe koto, ko tāku ai tōko maure ni, ko mahinou, mare ke ko te whahinga konga pēia pe haki whara. Mau i lai mo te
tālanga mo te uparalau whakapoto mo te ko ki te whakaapapatu ki te o matapure. E hanga ia sio mai nātou ko te e lanu uri kita. E hanga ia ko nātou ia ko te hai ana mo le hanu tō wata mai. Pea ko te whahinga whaitoa pe ia te whahinga mea Wa po mo le nātou te whakaapapa ki a mātou ani nofo i te teritoare a mātou langa i te whenua. A po whaitu ia ko le te paralau ko vai te paralau whakatamai mo whakapato. Pe paralau whakaware kita. O te ato nauhenga, o tala pe kita macheni o tau ki te matapaa e mai, pe ausi, pe hoki whai tala. He hoki maala mai o na tō ata mai, pe hoki whera, ke na tō talaro mai o whia paralau whakapato, pe ke na tō tokongai mai a nā tō ani ka kawa i te hawhuri, te kina ia ai ki te langa te whenua. He ko nā tō ani ki tū whana o ni tū hoa, ko nā tō ani le tō langa te whenua. Ko ia e tonu ke whakawhainga fua, e te pureanga, mo te teritoare, ia te kongai. Ko te whalepanga, ani i tahi, no whapei o ko tanu bulawa pe ai mai Karetonia ko i pe ai ahe na to hini hangeta na to tuania tuania na to foi a operação at farpanga i hini ko ta ton tuponga au manaki ka pau de mai ngo farani ko te riska ka pau mo le poto na to de riska mo hanu to mo fala ke o mai guveni mo fala ke o mai guveni he ko farpanga e tonu ina le e te fahe ai o te tuania kai longo tuania e o mai o ngau pe mo o ngahe fukute e te ekonomika ke hiki ko ira e o para tu hinga pe mo te ko ngai e te ule kula e o te potu ngau e ai e mato processus ne kei e male hinga ko te code de marché public ko te ko ngai ane ko fora pe na tonu ke fuka hali wani ko tata tu ponga ai tu fei mo le fera ko mahino ke au kai te pilo ani i haberu e tonu kana tohanga whakaha mai he no tole le pe e aonga i te whakatono tu konga ki ana to ani ki tu whananga au ko ni e mato whanana i te bahani o wakai ki te bahani ka hau tona hoko atu ke whakaulu i te lekula aia o te potu i ngā ue ke te whakaulu mai ki wani e te lele i o te konga ia he whealai ke na pui i te u ngā ue matane ngā ue ke kahe o wani mai te langa fale mai te hau ai mai tōpurenga ko te hau mai tōpurenga ko e pēna o tōna nei e ka paralau mai ki kau investisa a whakapapau ka nā tō mo ka pō ko te ui aia ka nā tō mo sio mai pēna tō mana tō leo ka mai rewa o kahia atu e te fwoi pane ae o te uwhana o tātou kai loa e au whawhisia ki e au paralau tu lahe ko ni e tō paralau ki whaia o ni e te uwhana o tātou mai uwea ne o mai te uwahago hi atu o whakalaka heni, e whera pēe ke ngā whakatahi ko te whanau tātou mai uwea. Ngā tonu, mai numea, ko te uwea, ko te whanau uwea. E o mai heni ka pau kona tō manatu ki o mai o kau ki te langalanga uwea nei, o mai mua o whakalaka i te ala ai tonu ke whakalaka ai. Ulo ki whakalaka pe mua i te whakariki, pe arua, whakalaka mua ia mua te alo ki te whaifono, whakalaka mua ia ki te kautahi ani e na tō malui, i te ungawe ae o te whenua tātou, ai te federasio. Pe hoki whakasiosio lewa, pe hana tō la parasi, pe abatu hana tō konga, pe kailo. E kua whakamalo te ki tō whai ani o koe tu i mata utu, ka e nā mea halanga pe la tu i mata utu, ia te u konga fure ani e tō halahala i te aluanga pe amo te langa ngawe, e kua mahino mai a koe, e kua tonu ke te tuku foki ia ke mapunu ia te aluanga pe amo te o mai o nā tō ani o mai tu apule anga o ngawe heni, nā me anga pē tonu ke waka ia te tātou tohilao. Nā ko te tohilao tātou ana mawhuri o hawhaki tātou i tō konga ani e ko tō hohaki ai te mea ni? Ko te konga ani o hinga mo te tohilao. Ko i whukila ai mariniwe e tiu nei e te komisio ani na ngāwe i te whakasiosio o konga e tonu ke mai ke whakakakano mo whakatoa ki e te aronga o te tohilao. He kuma tō suefo e mātoa ni ngāwe te whakawhanau. E lahi e te uwhainga maari e ko tonu ke tō hohotu kei, ka e tuta, uhi e pē ko te kua ihi konga o te tohilao, kua tonu pē ke whakaou pe whakatoa. Ko te kakano lau maari e a tohilao e whoilile e spēia, he koe pēa e koe ma tō sio i, ka e tonu ke whakatoa, ke tuha pē mo te teka o te mi. Ko ia e au apapau ki te whahinga manatu ke heke, ko tuku mai e te kāinga ne ku whakalaka heni o hinga mo te tohilao tātou. O tohilao tana lau mari e lere tana tūtū i te tō kui. Ka e tonu, ka inga,
e ke tō siola ko mo tō e kina ia whia ia te ngāwe a te wharifono o whia ke te uwhanau ani a tātou he ka kumikumi te pekoe e ia pe te konga e tuha pēr mo te tohi lau ko ia e whai te whakasio te minei o te komisio aia ko te kauariki mo te whano pēr mo te kau tamai ui kua mamara mo whionga ki te lau e sio i nei ke whakasio mo ko he mea ke whakatewiri ka tonu ke hoki katoa lelei e tana o ngaonga pe hoki whera lewa ke whakasio lewa ka e whakamoni e tu konga ia ka ia mua ia tana whakasio e ko te toi ngao mahinga apito ke katoa lelei ka e tawhito ke wakai e te nofo a te maru whakariki ke mauhinga tu mau peia e ko te konga peia ia e whera mo le whera nei ke temi ke ui ke whakalaka te konga furifuri ka e tō whakalaka i te tawha te whakariki ko hinga pēr mo te konga ani ko ke paralo mai ke niwe e mo ni tau whehui e iei te ukonga e tuha pēr mo te tohi lao e te whera e peke homuri ei i te ukonga ani hauhai tā tō whanau e ko te uhi whukia o tonu peia te pulenga ke nanga peia o halusi te mea pēna tuku kehe te mea pēna whaia he koi pe whukia e pule koe la e ukonga ia mo le tā paralo nei ki ei te awhiwhini he ko te konga e mauhinga apito pēr whakapēperengasi ka iei tōna e pō e kua u whakamalo te ki tō whahi ani o ko e tui mata utu. I te awhiawhila ani e tā whelongo iei kua na whapea te kāinga pēr mana tō ani e langa ngā ue ai tō whare o mamata mai whuki. Pe ko te hau whaahinga tuku e ke whera ke whaki mai, hau palalau whera ke whaki mai te awhiawhi ani. Mōna tō whakaloto mālohu i whuki, ko te uhi ku awai furi pēia ko tō i te umata pā ki tua puleanga ke o mai o ngā ue heni. E moni e te e ko te u rekula aia. Ai whera ke ui o awahi tu matapā, tā whito e tu apere dof ai la lahi, o whakatau pipia ai la lahi apito. Ko te lao ia ko mo le whera ke ngata pēia i ueni. Tā whito ki te u ngāohanga la ko te wofu ne tau kusianga pēla. Ai tu poela te o mai o te usosiete ai tu opulanga ke mai keni. Ko te mea pēa e lehe mahino le pēia te kutunga ia ni e ngāo ki te LDPTP, ki te arualu o te konga. E iei te u matani ngāo lalahi, anga la ko te wofu. Hei ki e hu whanau tātou, kona tō mau i e te umea ngāue, ae, mo whai aki. Ka ki te whakahoko atu ngāue, amana ki au ko maala mo whewanga pē, o whanau. Mori ke he mai e ui e kei puripuri, i ua nei te u whanau ani e ne tō to'o i te ngāo sima. Ko te ngata pē ia ke hei ko hangai, ko te wofula, ani na pala tu kei, pa mo ihia tu pē matani ngāo, mori ke hako te u ngāo frifuri ko Poto furia peta to ia. Kau ngāua. Nena tōtoi palalau mai e silo pētui mata utu. Hange la, ko nā puke te whainga mari, e ke palalau mai ke te konga ani o te uafu. He ki mau ia he whanau pe ko he sosiete uwe nei, ke na maufuki e te ukonga ai e te umasini e aunga ki te whai o te ngāue. E hako tō toko ni kehe ako tō te wharefonoa hange la ko te potula ani o te tukuhau, e whewhe toko tō whaahi o koutou. So ko te konga ia hunga mo he toko ni mai te wharefono. Ai pēnā ui tuana nei. Ko tonu pēia, ko whara pēia, ki e hini sosiete iwa nei, e na tō mau ma ngāua i lahi apito. Ko te atu puanga te. Ai pēto uri mai kei, ko te wharepanga, mori na whakawhenga fua i te o kore toko ni whai mai te whanau tātou mai tua. Ko ia ai whainga taa ai e te o kongani. E kakisio leanga ko tu sosiete lahi ani ko uru mai au ngāua mai kei ni. Ko tu sosiete ai ui whakawhaneni, ko tu sosiete multinacionale ia, e mauhinga o sia, e ke maulana tō i whalani, mo te whenua, mo te malamini kato. Ko tu sosiete ko paanga apitoi, e ko te mai pēia whera, ke kapau he sosiete lahi ai kuna mauhinga awe hini, ke te mea ai ko te sous-traitance, ke whai pēia automatikimo mō veni. Mari toi a mai he tahia mai he, e toa, e au paralau tola, hene au ngāo i te wofu, ko ngāo i furifuri ana te wofu, te ufare lahi ana, ne ko ne na whakahoko. I te ngasia. Ka ko boai e, ani ne mai o whakahau te wofu, e tana tō uma ngau, ka ko te ngau si maia, ko wharepeto na whai e, ma te hila atu ma whureia, wharepeto na whai whetaki ua nei, ko te konga pēia tutai, ko te wharepanga. Tui mata utu e mora kei puripuri ki he tahi, i tata tau nofo ani a tātou, ki te langa a tata tau whenua, e maua ke o mai i ani u sosiete la lahi mai tua puleanga, o tō koni whoki pēr mo ako i tātou, ki te whaahinga whai o te ngāwe. Ko tātou tāwhi ki te konga aia? Ko te mea iai mauhinga apitoia. Ko te uhi e tō tahi leupe i te ngataanga o tā ki tā tamai, mo te potonga aue.
Apau e tonu ke o mai ni I mai tua hanga ke te whahi at formation e whera pa ia. Mo ka pau, ko hakonga e aonga. Mo ka pau, ko hakonga e whakamu kei, te o kau ngāwe ani, te uwhanau ani o te PTP. E whera pa ia. Ke o mai o whahi o formation, pe o sia, pe o roia. Ka kote ngāwe ia, ko mau e no whape I ueni. O te konga ia, tu competence e tonu ke kum mai tō pulanga, e whera ia ke whera ke tālanga ia te federation, pe mo te whalewhano, ke a mai ni formateo, ke o mai o ko inato heni, ko tu mai e whainga maari pei. Ko te ala tui mata utu, ia te u whakatu utu ngā au la lahi nei, e ke nofua ia koe, pēr mo te komisio ani, e ke vice-prestai au taranoa, ki te langa ngā ue, ki te u mahina pe tau kahau. A pēnau I tuana nei Mariniwe, ko te u ngā ue fuli ani e te minei, e lahi opito, e te ngā ue mātou e te wharwhanu, ki te u ngā ue ani, e whakatutu ki futuna. Ia. I te toi langa ia ka futuna, ko futuna e toi lepe. O vea nei ko aitane ki hohoake. Ko futuna mai te uala ki te vai, ki te uofu. Malai pakalele, ko kongo furi ai e mauhinga apito, e mora o manaki, ke aru ia uwe mua I tana langa, whenua ka e toto I te u te hina tātou ai. Ko ila ai I te alonga ia o te u ngā o te uto se lahi ani, ko futuna ani e seo ni. Kai, I te amanaki ki te tauani ka hau, e te o wanga panga lalahi ko ha mai e ma te whakafo ni o te lisea ni tātou he ka tō sionga pē ki te tō o te whalaka tātou whanau ia mo le whala ke whawhetaki he ako he atamai ki he tō whanau tātou ka e mo le lile ia te tona konga mea e whai te ako ko ia e ko ni ko awha mai whanani ki te pulanga ki te konga ni e manaki ko te kamata tāni ka hau e kamata ina o te unga aue e lahi au pito o te whakafo o te whoi loto a kato ai. O manaki ko ni pe ia te paiani ko tōlong ke paralau I ke te plan de relance ko ha mai pe ia te lopitari fo o tātou tō manaki atu ki hei ko ni tōna wanga panga ko toi ha mai pe pei ki te whare ai tātou ko te epad ko te whare ai ka hangai ki tō whare ko mau I tō planga hangai ki te tapau o nātou ko te kau mātua vai ai mori ki he tahi to konga na tō, o tua e mo he whare ai ki te taupou, te kaunti kape, o konga furi aia, e ko ni tua, o tutua e ko ha mai, e mahino mai, e tano banga panga. E mo lau paralau, mo lau hoi paralau whia kei, e ke ui ko he konga pe mo whaka kila pe kailoa, ko te konga ko mahino mai, tu banga panga ko ni ko situkoa mahino mai ki venene mo tō paralau pe, ko te pulanga, pea mo te lopitari tāwhito, ani e tāwhito kei, ko te lopitari fōu, ani e ko whakaamu keia, e te pulanga pe mo te terituare, ke langa lahe he whare mahaki fōu. Mo leo paralau atu ki hi ngāua le lahi apito, e manau ki te taua ni ka hau, ko ni pe ma awhawha mamari mai pe, ia te atu matani ngāua le lahi aia, ki te langa uwe nei, mo futuna. Ko ene si akina whia ia te whaia ni futuna atu I mata utu? Mo le whala kau tuku furi atu ia tona tupuanga he mo le au mahino le rego te hine au kau humai pe ki te whano. Humai pe alawe ia o taku sio mai a ki te tōtō me te kei ho muri whia o futuna pe mo le whala kau waroki he ngāua he tahi. Ko te mea ia o whakamau kei, ko ni e tu whainga maari ko ni e te contrat convergence ne tuko tona vangi paanga ki ke langalanga futuna. E au whakamu pe, mo kore pe, koe pe ne ko kore tu mo pe ki te hina ali ki mai futuna e kataki o tawhi te o whainga mari ani he mo ko he konga e hoko tu mau pe mo sionga pe e nā tō ki te holomuri whea futuna mana tu e te whanau a tātou e tonu ki le lahia ke ko e he o konga fōu o te na fō la ai au whakampeo ke kai ngā futuna ke tō whakawhimari ma whakaaba i te o ngā wehe mai ne ue whakawharani ko te lasio e tōtai Moldolo. Tui mata utu, ko te whehui eni au mahalo e langi liu ngā pei a tōna whuaki I te talanoa. E au fia whakalawelewa tu lewa e te lakanga nei pe ko te ala, ia te uwhakatu utu, pe kua whai, pe kailoa, pe ke whakamoi misi, kua whara ke koto whai, ke wheala, he toi whuki mai la te kau tūpulanga me te kau whine mui, e mā uri tuapuleanga ai whuki mā upepa, ai tonu ke o mai langa I te whenua.
ko te ko ngai e mari me te whaamu furia mātou ani e mātou ani whono mana tō whakani ko tamai mo te whaia nā tō whanau ai e ko olo o kumi a tamai ki tō pulenga whaamu e kai i te sio mai ko whola pē te whio mai tō whanau ki wani ko tana tō sio mai ae he ki ai i ngā au e ke whewhai i wani ko i pē ae whehoro mule ki ka kua au lei e lahi tō whanau ko na tō manatu ki ridu mai la e te konga e tono ki tō whemahino ki ei ko ni pē te o ngā au e fo o abatu e mātou e te whanau e ne e na whone tātu servisi ko abatu tana tō tohi a e ki tō posta fo o anā tō e lahi tātu matani ngā au fo o ia tātu posta fo o ia kua ko tū o ia mo tana tō panga panga ka e ko te mea tō ei e tō e mai haberu mai te pulenga tana tō whahauhau mai e te sauti mai o te unga o e hanga o hangi e iau mo le lote ana tō ke whakawilibili te whakahu mai ngā ua te tō whanau ka koni te tamariki o tātou hei amu ia te sio ki tua pulenga u whanau ai a tātou e nofo o sio mai tātou e kua tapuka nei i wea nei te u whanau tātou kua nofo nei mo te o pepa kui ra e ko te loto ia e tu ia ki te whaka ngā ua e tātou whanau ka e tuai uhi ko te tuai pē ko te konga te pulenga ani e tuai tana tō whakaha mai e te o matani ngā ua ia ko te unga matani ngā ua lalahilani ne tā palo ke hangi ko te rapitari ko te epata au mana ki e hau sio pei te bisio i te ha mai te hangara ko te ki section mai te lisiani la vanga hau e tātou ko te sapat e au tōt whanga maria e marinime e au whuka maro lahi ki te uwhanau e tana tō roto marohi o whainga ia te bongosha ia kai ule whakapapau e ro fuku o whaiti konga ia e mo whuka amufuku ki hange o si mai tana tō ako e mohana tō ngāue pia ko te konga rani o te epada e tuha i te ungawa ka whakahaukai pia mo te ako ia whai mai tu whanau ia te sapat pia mo te whare maha ki o tātou ani ka langa koe la ko te ukonga lelei ani e kua maha mai i te o langa whenua tātou e whanai ke o mai hata u whanau tātou o mahana tō ungawa i roto he koe ia mo tō whakaamu ke i te whanau ka e whakarele pe kaenga i te alonga fuku o te loto a mātou ani whanau ke whewhenga la he ha mai hau pulea ki langa whenua fuku he ungawa ke o mai tato whanau ko tato whakaamu pe fuku e ia mareniwe whakamalo atu tui mata utu ki tau putu i te awhiawhinei i te aluanga pēr mo tau hake mai fuki o whaka ngaripoto i a taranoa ke manu ia i te aluanga pēr mo tau atu o tau ngāwe. Aro mareniwe. Ki te hoko atu lewa ka inga tau taranoa i te awhiawhiani mo tau whakawhet koutou ke koutou matamai ki te whai vaia o te eke ko te eke a te kautūpulanga o ālele mahi hifo ko te tau luafe mā lua aia. Ma matamai.
Kainga tō manatui. La grande chefferie était au complet lors de leur réunion avec l'Assemblée territoriale ce matin à Mata-Utu. L'objectif de cette réunion, préparer leur programme d'accueil prévu pour l'arrivée vendredi des 21 chefs coutumiers de la Nouvelle-Calédonie. Il semble bien que le but de cette mission est de débattre ensemble avec notre chefferie de l'avenir des Wallisiens résidant en Nouvelle-Calédonie. Issus du conseil consultatif des coutumiers de la Nouvelle-Calédonie, les 21 chefs qui arrivent vendredi représentent les 8 terres de la Grande Terre et des îles Loyauté. Selon le ministre de la Culture, Kulitea, cette mission sera accueillie samedi à Sangatosoane par un cava royal et quelques festivités coutumières. Suite à cela, les chefs coutumiers calédoniens seront invités à faire le tour de l'île samedi après-midi avant de procéder au plus important de leur mission lundi prochain. I te putu le vaia o te hiwa a kāinga o whamai, pēr mo foi wharakiko takasi.